biem na se de na watwe etwa mu ne ye no enen so ye betoa ya sembisa ene ye mu aye no eso enne na ye last section of Ahenkan apomodin free consultation program no enu nti no megidi ye se waboabo wasembisa na no na ode ba na mekwaso akai wo se dwumedia wasugusu a wutie yi eya Ahenkan apomodin mra ede bra ofia da bia bra donko abo apa honsima aduasa edikosise no mienu bebo apa honsima aduasa enu nti fro obi na obi fro obi na obi fro obi na munyina munsi nkunya na muntie ncheche pa ede bra mo ofia Ahenkan fidue mu hai mi amidi dwumedia hu chia me nso mediani radio nest Awurabena yenua be manso a wo boa me ede me akokoto aba fontintan Facebook so ni dia ene nana atopanhene udin ne de wo se wo boma me na edin we na nhyeda ntwa sa enu ntino safi na odi wafidie na to ha kache obi na obi nkanche obi na obi enkanche obi na watwe etwa mu no ye questions and answers emi se ya cheche bebre free January abepim June yi na se afi no ye twa mu pepepe enu ntino ne ye questions and answers na bibia wonti ase bia no de aba na ye bua wo afi so na me sadia to just next week de ebe ye mi mom na mebisa na wonso wafre na odi muaye na base ebe ya ebe ma mehu se ampa nokre abedwafo a mede wo mo ba ha ne nkyerechira ye ni nyina no wutie na sopam na wudidi dwuma nso na mekoso aka etiefo biem so say ye stream live on Facebook abefo ntintan Facebook kona ko search for Ahenkan 93.3 FM ubehun say health program no is streaming live na nso ko hwe wo ho na fa wo question bi a wo bia eto so maye na last week no em say yentimi en read Facebook comment no ye pamoche pa mo fa nche yen na yenya problem kakra e wo yen Facebook we ni so enu nti na ma yentimi en read ni ntimo fa nche ye pa na de be kenkan ama mo yeah, in WhatsApp, any SMS line in so 0594841044 0594841044 ubet me do comment afa ho wasembi sebi or how bia o person won so de bana beji hu muaye bia no bet me e de ato ho na brepemu no mekenkan na me de hu muaye ni nyina ama enu ntino yensemre no media homatrufo no ebetu dwa eye Vodafone 0201944485 0201944485 ana 0554820910 0554820910 ubetimi afre na wode wasembisa no aba yema frɛ ne mrantem se de be yebenya embre ne yede yi nsem ni nyina ano kama ma obia nso enya ne mu aye e wona sembisa ode baaye ho amekwaso aka use dwumedia wasugusu a wotie yi eye Ahenkan apomodin mre dwumedie se wo French ya ne ye wapomodin na wageme so se ewo mea mensem Mesaisi ahomatrofo ni so biem 0554820910 0554820910 anase 0201944485 0201944485 Obetimi afre na do wasembisa aba all questions are warmly welcomed. Question bia sembisa bia e kire wo so bia ebro so no obetimi afre na wonso wo de wasembisa aba na yeyi wano abodonko apa ho sima aduasa num pepepe e wakui afrakoma studio ha enu nti frɛ na yentimi nyi wano ententem pa so se de be ya ye bre no entimi enko enti ayen
0201944485 and I say 0554820910 ubetimi afre na wo de wasem bisa aba ahenkan apomudi mredwumadie e na wasungusu a wo tie no. Hello. 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 Oh, me pa cho san free biem na mente wo kasa no eyi eno nti san free biem. Our matro phone is 0201944485 and 0554820910. MTN network no sheda nye we say ya baby our network ni nye good wo ha ubetimi afre esi Vodafone ne so 0201944485 ne so na ode wasem bisa aba. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. Me pacho wa pomuden. Acho ekutamia mensem. Ewo me a mensem. Me pacho din ni baby a free. Pacho asame antinata. Okay. Esi egafo. Me pacho you. Me pacho mama sem bisa ni nkoman. Asem bisa me se. Pacho medi 48 years. That's why I'm okay. Okay, me pacho you. Ye be you ano say you bia. Ye da se se ofre ba dwumadi so. Hello. Hello. Me pacho wa pomuden. But someone from Ewo me a mensem. Me pacho din ni baby a free. One Tina, number pad Atala, as media, radio minister, and me pacho you, Mr. Ajala. Me pacho manin command. And I'm the mamma. You, yeah, that's at the brain. But the son and Rebecca, no kind of mammy. Nothing to many years. We are the old Biape, and one of the Basano Yamamia, Miss Manijipa. You and then me, Papa, nothing from the mom and that. Coming to family. Me pacho online ni munye kra. Hello, me pacho online ni munye kra. Ntema me nti de wo kanu. Me pacho me say. Me pacho ka me tell family inside. Omo mti abozege paano. Obi obeti afreme 0243 71 11 12 so. 0243 71 11 12. 0243 71 11 12. Ni family inside be frame yafa. Sala no me di orthodro ana BP ana say asise ana bibia heli panipiano usisi na yawa fa bra be do free yo ye da siye pa. Hello. Oh go say me pacha homa true phone is 0201944485 and 0554820910. Me pacha obetimi afre na wo de wasem bisa aba yen friend in tentem so na yetimi anya bere e de yi nsem ni nyina ano pepepe. Hello. 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 Me pacha wa pomuden. Enkura winsem. Ewo me a mensem. Pacho din ni baby a wo free. Ndi Japan makasifi achimtieku atranse branch. Okay. Japan. Me pacho wasem bisa no. Japan. Pacho say. Japan. Japan. Oh yeah. Japan. Thank you. Oh okay. Me pacho ma wasem bisa ne nkoma. Sani tini obi o ana oyaya otini onu akochetre sani ha no na de na yichane tu eduro so be bi o wa ni sika on be tininti ye ni bana so ti ni ya ho ago tinti ya na mpepi ya ni pesanka doctor na o shini bano obitumi eni na akonche ti ma mu se ye pe ku pe du be tonu na be sanya ye ni mu tele be yo na tu eduro so no bibia no be ko sa ye eduro no be ya na ho de no aya na mo charge bebe ndina ma ni bebe bebe omdo mo yari etiago obi en wo bebe so de yari etiago enkwa ewuade ni mo mi yari ahun ban bu ni enso eden na bu ahun ban
you best say you be or you be to the iron when you are among na one. You, the are not the way I have to down you, Matty. So, you, that's a pass so free by. Na me kwaso aka etie for se dwumadi a wasugu so a wutie ya Ahenkan ya pomudin mra dwumadie e wa Ahenkan 93.3 FM so wo wasem bi se bi bibi kire wo so bibi how ene na frɛ 0201944485 ana 0554820910 nefa wasem bi sa ebra. Hello. Me pa chowa pomudin Kutamia minsem. Me pacho udini baby a free. Your family nati, ni free yoda. Yo, Mr. Nati pacho mo asem bisane nkoma yin. Yo, me mabe mu webi, wedi fie be yen okay. Okay. Na kotriko se woni kotriko. Bro fu me friend hiccups. Hiccups. Adi me ka se adi eye wo kakre bi ananka jai. Enso adi Baya mribi bebe na wachio sabusumi kure ni tempi ya kun sa nti ifami uru ni echile kura. Namba chode na kwa yare sabia. Me fa no nko bebi aye mom. Okay, Mati, yebe yi wano ebrepem. Yeda sese ofre ba dwumadie so. Okay. Hello. Me pa cho wa pomodin. Ejina wa wonsem. Ewo me a mensem. Me pa cho din ni baby a wo free. Me pa cho ya frame e ubi aye de. Pa cho wala ni munya kra, jina yi ma me. Hello. Hello, me pa cho meetie wo. Me pa cho frame e ubi aye de. E free asma me. Pa cho still a wala no emunye kra, emunye. Hello. Yes. Fedia say ye kakra. Oh, still we dem misre san free bi nwati gina ye na san free bi emma me. Hello. Oh. Hello. Oh. Me pa cho MTN line na me say network ni nche da nye papa nti se mo betimi afre Vodafone na. Hello. Hey. Me pa cho MTN line na me say network no enko yie kakra enu nti no 0201944485 0201944485 and 0554820910 now afre. Hello. Me pacho wa pomudin. Pacho jina ye mame. Hello, me pacho di ni baby a free. Pacho ye frame e ke ubi aye nye me free Senegal asene. Okay. Me pacho ma wasem bis. Pacho we dey me dey asem bi na etumanimu. Eye asene ma me kwa ye. Baby your friend the dome station only call mama akwa so mama kwa ye ni opu bisi wo. Sembre maya o come na no. Me pacho fresh studio line no why na catcher o mo why. Yo, yeah that's it. Me pacho so betimi afre was 0201944485 and 0554820910 now so de wasem bisa wo haw aba na ye di muaye ama. Hello. Me pacho wa pomodin. Me pacho din ni baby a free. Pacho betimi free radio ni ho kakra na do wasem bisa na go amai.
Hello, me pacho mo asen bisa ne nkoma yi. Yo me pacho ma se misa ne say. And that's the name of wife. Me who was standing here, and I'm still a man that's it. That is that problem, and I say you are. Me pacho yo yebeyi wano me da se pa se wo frɛ ba dwumadi so bye bye. Hello. Me pacho wa pomodin. Macho me amen. Me pacho din ni baby free. Macho me mama na ka se fi me pacho mo asen bisa ne nkoma yi. Macho me bisa se o kinjama na so di shira pacho so bi o so ana. Okay, me pacho yate yebeyi wano yeda se se wo frɛ ba dwumadi so. Me pacho so betimi afra ba 0201944485 and 0554820910. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. Pacho wa pomodin. Ewo me amisem. Me pacho udin ni baby a wo free. Your friend Isaac me kase fi aprade. Okay. Me pacho ma wasin bisa ne nkoma yi. Me pacho ma se bisa ne se me be ma ho aya nsawan bi a se pompon kitin bi bo me wo. Entiase ma ya do bebre nso enko. Okay. Na me pisa. Me pacho you be you are no every premier that's the self free by Jumedi so you. Hello. Oh, yensa anka ofre for no me say obetimi afre biem aba 0201. Okay, yenye ofre for foforo. Hello. Me pacho wa pomodin. Pacho din ni baby a wo free. Me pacho mo asen bisa ne nkoma yi. Na asen bisa no enye bisa. Me pacho network ne nye kra. Jina ye kakra ma yi. Hello. Me pacho there be still I move breaky dodo. I see. Hello. Me pacho sisi ade mu ye kakra. So bi ka se kwatuko ya na espini bana. So bi ka le so di na ko na so pa na ko. Pacho. Na me pa o baya ni a le no ya. Me pacho still wo line ne munye kra nti se obegina ye na wasan afra line ne munye kra Hello. Hello. Me pacho betimi asan afra bi ma ba 0201944485 and 0554820910. Hello. Na me kwoswa kayetiefuo se ahenkan pomudi mredwumedie no wasungu so awutie. Hello. Me pacho wa pomudi. Me pacho udin ni baby a wo free. Oh, ya sure of for ne the network no high and dodo. Hello. Me pacho wa pomudi. Good afternoon. Me amisem. Me pacho udin ni baby a wo free. Me na me church here. Okay. Me see aka obi ubayare na so kotiko sini na enya dia ejaya. Adenti na umfa no ko hospital. Na uda so de ni TPA enya program ye na kamo ye na enyame ya adoma obetumi ayi na no a. Na se akwara ni TPA na se eno betumi ekunu a. Se ka betumi ekunu. Nke kuno.
Ekini pano enfa to de bia yes ye ka ho na niema je yesem. People is to ne offer we minimum no or learned man. Now buy around to an hospital now. Yes, man some treatment and son as an year. Let's say you sick other help somewhere. Yeah. It's meaning ya just akola me yare no any TP. Me pacho yati. Yeah, that's a pass for contribution no. Yeah, that's it. Hello. Oh, yes, I'm sure you're free full way. Me pacho enke you bet me asan free. It was 0201944885. And now says 0554820910. Now so the was same bisa and now contribution also bet me a day afaho aba. Hello. 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 Oh. Hello. Hello. Me pacho wa pomode. Me pacho udini baby a free. Achim. SM okay, me pacho mani nkoma yen. Okay. Okay. Me pacho yebe yi wano embrepe mu why. Yeda say wo freba jumedi eso. Oh, yes, I'm sure you're free for no. Yeah, sure no. Hello. What home modin? Me pacho dini baby out free. What are from a cozy? I'm a cassette. I think Coco Bain, me pacho my name call my sister course. Pacho, why, dear woman, you want that make it. Nampacho wako hospital. Pacho menko hospital. Okay, yati. Yebe you are no why? Hello. Oh, yasa shreno. Hello. Hello, mommy. Me pacho wapo modin. Oh, me am some. Udini baby a free. Pacho from of a bank. Because if you are tomorrow, okay, ofa ben pacho manin koma yen. Yo, ma era sene adwuma mo ye man. Ti sabe mo cheche ne ntia na enyaji. Na ade amokanya mo tuefo se ma enye hye ho anye ho se ya doctor sabi bie ni e be ya ma ho se de. Ni me yare ho do ma koto an tem bia no. Itwa se ye kwa apom bia so ye na even nurse ne doctors no mo cheche ni e be ya ma ya sana adrubo etiti. Na ma me be ya se bia wo be ko. Wadru odi akwala ketu apa dru ebi kura just pala edo man kura na atro ye dia man na dru bi kura ebi kura me obekuma no ye twa udi woni magenkan udi ko baby eso ko tedru na e se dru tu si dia na atisi ni atro dia man se ko ba ne sa agidie be pa na next time bibi si akwala no se me tam akwala na jide shiom se me ko hospital na clinic na ko na o ma boa no wo bra me nim se sa die dia me ho pala man na ho beto no na so me ko ya na atro dra enu trisi di se me ngonkoto bra o ma se die se o no mo be akwala no ma me decide no ma ehun we na o pacho na wo ko no the insurance ko ye insurance na akwala ne kutan da da che sa akwala no insurance you mate ba bi na group papa bi no e de ma wo ya ka tra ma ta kokoto you mate me da se pass of reba me chire wo mu ye ama wate nema ase you me pacho also bet me afre aba 0201944485 and 0554820910. Now so the wasem bisa wo contribution ni nyina fabra na yenyi wano ne ha wo bia fabra we dey question and answer time eno nti no e was opportunity we won so wo grab bi na bibia won ti ase e wa apomuden ho bia no de fabra me wa ha radio nest me yi wano. Hello. Me pacho wa pomuden. Pacho peja woni so kakra ma me. Na free radio nso ho kakra ma me. Wa pomuden. Me pacho udini baby a wo free. Hello. Me pacho me te won kan udini baby a wo free. The dynamic kasi chance. Dina chance me pacho mo asem bisa ne nkoma yen.
me ho kani na ho. Na first no me na actually na on me have sex on me have no all right but they say this time me kon also on me have sex na na no ajo na ho anyo so na bante sa no so ni senti me mba eba ntem anyi nsentimi mma wana wo kan na se eyade a doctor bi na aka achiro yeah no aya tamanyi sentimi mma okay mate ye beyi wano why ye da sesa wo frɛ ba adwuma die so okay hello hello me pa cho wa pomodin oh kose we free so hello me pa cho wa pomodin good afternoon wa pomodin Pacho ye prime justice ne ka se fi order. okay Pacho ade bi agumi tekrema so ase rashes no. Ana afi uma na ase me hoke kam me dia hospital dance entimi nko. okay me pa cho ko ni ehwe umugem Pacha omo yem test nso nyina. okay mate ye be yi wano why Pacho yo yeah that's it hello hello oh na mintine kan ye me pa cho ni abe ma afro betimi asan afre why hello good afternoon me pa cho wa pomodin no waje me so say wo me amensam me pa cho din ni ba bia wo free ya from me brapia because of that me how ni say me insurance for be ya kima ama insurance no last year November 1st November and mature because the cancer home check na home the man because me pa cho we de mesrada em say we ni apomodin mredwumadi enti no fresh studio line no na bibisa no ka kire wo mo ema me why me da se pa hello me pa cho apomodin me pa cho din ni ba bia wo free okay manin ko mai after this break as one you could share na personal you could go on campus here sana mimi group ni da ko hospital mama ni ndio mama ma so na me pa cho wo we de mimi saw uyo obi ana utai fefa sa ne manema ibi ana se bi edro ebema wetimi akwa ache ana se edro bi ebema wo mema yemu ayedin ano maye ba kupe waye ba kupe ano ba kupe ano krampo ne ma me humpo bante yo mate enti ni meyi wano why yo yeda se so freba jumedi so hello me pa cho apomodin pa cho udini baby a free Pacho menti wasi o. Hello. O say untimi nkonche na obema no nso ria na erisen phone. Okay.
Okay, me pacho mate. Anu ye ebeba ama why? Yeda se se ofre ba dwumadi eso. Hello. 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 Me pacho wa pomodin. I want me amensem. Me pacho odin ni baby a free. Your friend me Doris. Me ka sefi Jodru. Okay, pacho sister Doris me man. be fa e fru. Ana me am miscarriage. Okay. If you are 6 months one. Me you fu ya na ye kisi. Mako check almost she ni ntimi ma de ho. Oye fun ya na e kese na me pacho wo. Miscarriage no nya no call hospital. Omo kwa operate me po. Oye fun ye kese na wa call hospital so omo se bibia problem bia ni ho. Na pacho tai didi anajo de. Ose. Opa anajo edidi ana. Oh, daddy, me need anajo so. Okay, Mate. Anu ye ebeba mo. Yeda se pass of eba dwumadi so. Okay. Bye. Hello. Good afternoon. Me pacho apomodin. E wo me amensem. Udin ni baby a free. But your friend Joe boy, because if you are Chimoda. Me pacho my question en komai. We there. Me so no am to wara me right hand side no. I say wono ya no hye me hye pa ma ya nko na me se me fe na. Aye. Okay, yo, yeah that's ye pa why. Ebe you ano. Hello. Hello. Me pacho apomodin. Oh, me amensem. Pacho din ni baby a free. Pacho your friend this is what I said. Pacho mo se mbisa ne komai. Pacho you can go this time 30 to 1 year ni Maria ya petit. Empese ewu. Me pacho wo etwa wo no de kwayare sabia mo de aduro to so ana. Na me ko mi ba ho ta kwa me ko good hospital kwa ma o mu check ni ba yi se no si yale ana. Uni esi che yare. Ena still a ekuro ni ntimi nwu 1 year ni. Na pacho fi se okọ oba ne ho nso otakwa ho no wa san ko ayare sabia bie ma san kwa akohwe wasi chiri no. Yo, Mate, ye be you one why. Yo, ya de afrefo no ebesi he ya fi se ye bre no eye ayebe na wona wotimi frede wona sembisa ba na yeyi wona no baako no obia enya na sembisa ho emuaye na mekoso akaete for se dwumadi amasoguso amutie no eye ahenkan apomudin mre dwumadi wa ahenkan 93.3 FM aye de bra ofia de bia bra donko eni simeduasa abo pepepe dikosise no mienu eni simeduasa ebebo eso yenua ba ko anase ye maame ba ko ofre no so de mata ofre fi adwafo na wanya 48 years and so still our menstruate mama mata anasa sister mata me pa cho nipadua na ewo ho no bia ni se de ni nipadua no esifa etie obia ne honam akwa se ne esifa eye adwuma esifa obi wo ho kra 35 years na wanya menopause obi nso wo ho a 40 years na wanya menopause obi nso bekwa 55 kra na onya menopause enti ni nyina no eye wuni padua no ene wuni paban se de esifa etie enu nti ne mesre ohaw bia enim 48 years kra de wundru 50 sa first ne de na nke 45 years o se odru menopause na first ne ye kire wo school enso no sese ya no obi timi twam
50 years na ogusua eye bra obi nso kra wondru 40 mpo na waye bra ni nyina no ejina wo nipadua no eso enu ntine se emfa ohaw bia emre na emfa yaw bia emre wa megidi se boni bia enim se wanya 48 years na wugusua ebu wonsa eye woni padua no se de nyankopon bo no nso saa na wo de atie nti na basa na emom se ohaw bi wo hode a age se okwa yaresa bia na doctor hwese bia bibi na eye saa na enye saa de a ohaw bia eni ho esa ye nua be ma ba ko nso wo se on the na contribution question bi saa no wo se wo de Japan wo frefi achiase na omoba yare sabia aya na eduro na bi wo ho ebo na ebebo ni nti no bi wo ho wo show bi yare a wontene ne ho enhwe ne yie na se sika na wonya nto eduro ni nti no na ase wayi nani kakra na ama aye wi enti ne mesre ye nua be ma waka ne saade na nso de bia masemba kwa meka nse sika wo ye beto ye enu nti no se wo yare sabia na doctor twere duro bi ma o se kona kokota ni ebema doctor no ni bubefu anase ebema nurse ni bubefu no ene se watwere drama ebi ene watwere drama se kona koto eduro wi wakwa time audition we said that say bra review no oba review no obi sa still a woman the same complaint obi sa we say wakoto eduro no se dey bi min koto eduro no he say ya na be de no so etimi achieve ne better results so client we ye oba ye no mitimi share no ma ne ho to no because at the end of the day no eduro ne kro ka se koto no wan koto anom inti be de na yare no watimi aso ano enti pempi no ya moma ye nso ye moa ye ho kakra obi wo ho a obetimi akoto aduane abodin obetimi akoto fried rice obeto we but otisika to edura no ma mono ana pomodin SCP sita eye ne ya yie pa esun se sika ni ho obi nso ho asika no eni ho de na nso eni ho krampo na wo se ofa kwan bi so na wo ho kwan a obeya obeboa wa nkasa wo ho fi so no doctor ne de oboa wo na se wanto eduro ni nso anom na se wo san akwa yaresa bia ho a bibia ni ho a doctor no betimi aya ma bi fi se eduro no na wo no ma wo ho beto wo eduro yin so wanto anom enti de me pa no doctor no betimi aya ma ho enti mesre se okwa yaresa bia na etwure duro ma wa na wo so abomodin ase ene se wunya ne nyina akra kakra na betimi na wato fi se nya da kope na wo benu medura ma wo ho ato yare no ba eye kakra na yare no edeba na nso se ebekọ no aya na take time yare no yare bi wo ho krampo a eba preko pe ne mome no na ahye nipadua ni mu ache yie enu nti no kọ na se doctor ma wadura abomodin na course na ode ma no se wo fa no 10 days so 7 days so bomodin ase obetimi afa no sa days no na ma wo nso ohu atimi ato pepe nya se nepe no ato ba ko no afa no wagya ni aka na eba sa emmoa wankasa oyare no yen so ayarehwefo no nso emmoa yen Mr. Nate nso say neba 8 years onya hiccups me pa cho hiccups ne de enka yade bi a eye normal ene sometimes wo hwa obi atiminya bi kotreko obi atiminya bi na wo ye ko kakra but etoa so a e was a signal bibi ema wo say there be something is wrong send your work na che sade na che enti me pa cho mesre fane kwa yaresabia na doctor nhwe no mint na ha enche se koto eduro we na fama no na wonnom dabi fani kwa yaresabia no doctor assess no na won hye no hu se bibi sei na cause sa hiccups no ebi kra ni throat no there is something wrong there ebi kra bibi koso unima de kro entimesre ni nyina no lab nhyehyemu ene bema yehu ananse wobeko nimdifo ho no no ankasa be asese akola na hu se de bibi kakra atochema wa ha sei o ebia ni we na yese ni we na enu no na wobetimi agina so ehu se ade na eye no bibi na ekose na se wode ne betena wa se me fa ne nkwa yaresa bia de mesre 8 years de wosa aya na omo immunity ne nhyeda enye yi sa nti bibi kakra ba e wo se wutimi tu ho anamon entem nti papa bomoden na fa ne kwa yaresa bia ni manimi ya na yen no ye papa ba ko nso o se wono ne yiri hia sebi wa ejaculate awie na na se ne ho asane na awie no ensuo na abade nso still ana ne bema no eguso ejina so mesre brofo kasem ye friend priapism minimara se bia ye wache ana se impofri ma na eyewo ana ya ade a ekoso da bia mesre kwa hospital priapism eyo how enti kwa hospital na doctor enso ano ema fi se naturally ni kwa se bema obema sorry etimi gina so a wo ho asane wa awie kra na eguso gina so saa de wo de kwahi me pa chowa kwa yaresabia na doctor enso ano enfama enye sa wanso ha obi afi yes sister ba ko ma bna obi sa se yes wonyima abedi sire mesre ade we yaka ho asem sa enye o sire die bebrebe no enye etimi fa how de maw etimi so de how ma abofra na nkasa oda yafunu ni mu no
enu nti enye obitimi wo abofra ne beto na ne hu nyina ye fita enye o sire die bebrebe na enye fisa nwea na ye de ye sire no obi wokra wonye ne hwe sonsono fra efi fra bibia fra enu ane se wo wigu yem sa ukofo how de beto wankasa wo nipadua ne so wa enya infection na utimi kofa o how bi beto wo yefunu ni mu yefunu na sire ni kogum no wo de o how ena eto yefunu so me kofa o how bebre edeba ena ade ba ko nso e wo sire hu ne se wo di sire bebra aya na akwenya se kombede wo no ewo fom kakra ekom nne wo ntentem so eniri yade a bebre na enim uyo bi a wo pehira ekom enne wo ntentem so enu nti no ye sa oba pemfo a wonyim no da bia wo di sire ekom enne enu nti ne nka wo se kodidi abofra ne so oda yafunu ni mu no ne ewu di no enu bi ena wono nso etwi mu nutrients ni bi no nso di anyini nti sese ya sire na wo di ne sire no eye non nutritious nutrients bia ennim nti abofra no ma ne nyini enye fe ena wankasa batan ni so etimi kofa anemia de brew ai wo ye obi a wonyim na se wo di sire a wo bonso okọ hospital bia beka cho se umoja so ate umoja wo fom eye sire no ena etimi yesa ntimi sire yenya sire ni di na sire no emmoa wo kwan bia so uyo bia wa ya addicted to sire na me sire bo modea na gya sire ni di na nkofa wo how kese bia ansa metu ni padua eso Isaac Apradi was nsawansawa bi agu ne skin no ne bema ne ho sa ne nsawansawa me sire infection da bia STDs ya ekeken sexually transmitted diseases anase infections no ebi nie obi wo hɔ a eba eye insidious meka insidious a hunse ma ne de onyanya sa STD na ya mpempi no ensunsanso ne de di nteme nam se ye ho na kwan na da ye ho nti no ensunsanso ne de do so hu se nsuo ogu no ana se bi e hɔ keka na ne bibi sa ba mo mema no ebetimi asie wu mu a nti e be hya se de di no obonsa obema ho gu nsansa obi wo hɔ na the tip of the penis no obonsa aye kuro kakra na wo hɔ sa obehu a na akoye kese mesre infection because enye normal say be ma wo hwa rashes be gu be ma ho enye fine enu ntine bia wakwa wura tokuru bia bon bia ye nwuram enti mesre pa ntempa kwa yare sabia na omo nso no mo hu ade kro say bia ye gonorrhea say ye syphilis say ye den na omo nso anu ntem kra ema ansan akoye kese ye nua ba ko so say the blessing esem o se ne ho keka ne sa ne ho nam keka no mesre ichin no bebrebe no eye niema bebre mint na nka se we na ye wa na se we na ye na emu kwa yare sabia na se no ka se wa kwa yare sabia doctor ma na duro sa fine sometimes no allergy etimi cause bibi sa nti kwa doctor betimi ama o antihistamine no be no na no be boa ma sa ichin no etimi free ho ba se wanoma na se nko doctor sama wadura na se nko a mesre san akọ na kọ run labs ye wan yare wa bebre hepatitis B say ya de ba kwa se ba umoja mu a wo hutimi keka wo saa ena ye won yare ahoro different so enu so betimi akose itching no etimi mint na ha enka se yare se ya na yare se na ye na emom koya ayare sabia na doctor entwu umoja na won hwem na won hu se bibi sei ena ye na ye nua baba akonso akosua wo se ofrefi kokoben on de wo se white no aye na che baton kwa yare sabia menua ba den white na ye wache nkwa yare sabia white no ebeche wo ho afie bedu time bi no se unware ye unwo ya mame aye ampempi no ye de niam bi di agro but wo yoba na sesa niam we hyase ba ho na se wanso ano a ebedu time bi no kunkura ntimi ma ho ho bebon ukunu kura ntimi ma ho aye ye fa ne normal ukun ntimi ma ho na wo ya akwala kura na se bia babunu na bia unware ya na se yi a white ni ntimi ma wase ye ho ema ho kwan ni kura bie ebia wo ware na ukun ba ho obedwin se bia wa ye basabasa na ebia esenso na enye sa infection na unyan na when treat no entimi sre me sister white aye wache wo kasa no se me white me pacho white na enye obi ajapade me sre kwa yare sabia na doctor enshow why enye wo white eye yare enti kwa yare sabia na doctor enshow ye wo mo different mo causes are white enti kwa na doctor enhu se we ye fungal infection eye chlamydia ana se ye den na doctor enshow no hu the necessary treatment or de be ma ansa na aye too late wo fa benin so frefi ayerebi o se okọ hospital a unya aduro mesre wo fa ben wo kasa bebre wo se bi aduro e be kira ma okra no be ko drugstore na 3 cd 2 cds mesre insurance na ye no mesre yenti ase se insurance ne de ebe bo ayen yo but enya aduro bia na insurance ne e cover ye wa aduro bi wo okra abonten ye ton no 1 cd enso insurance cover
ye wadro bi owo ye 50 pesos enso insurance nkova se wo kɔ hospital a ye wo book insurance wa hyɛ dade aba a eniema insurance cover nyina no ewo mu bi enu ntini nya bibia na insurance no cover ena sometimes nso no insurance betimi akova se bia para ya wo de example yi insurance betimi akova para but e bia dana wo kɔ no na enuro eni hɔ enuro maaye ebi o yetimi short drugs inte bia dana akɔ eni enuro maaye inte enuro maaye saa no just a doctor churo de ma na akɔtɔ intimi nua be mei se wo be kɔ hospital na wo ka bibi se yesi enye se wa be ma wo be duro ana wa be fa edro self medication without the prescription of a doctor na emomu no ukwa hospital nso ani atwara ma asekoto no me pa cho efe bi no ukwa hospital na atwara ma na no yo since wankasa be kɔ drugstore akwakoto fi say hospital no kwa doctor sheda ye nhwehwemu ebi kro ma ukwa mojadan mu eme ye kohwewu mojam ehu say yare se na ha abofra no wahu aduro de atworo de ama say we de ye ni bi nti kwana koto ehon no went to consultation no because insurance ne cover consultation fee no insurance ne cover niema bebre nya insurance na nka wo hu doctor kra no sika bi ohwa obetua nanso ni nyina ye free ama doctor ahyew enti ne so otwere duro na se wo kɔ na se 3 cedis pe na se wo kɔtɔ na wobufu a megidi ye se enhyeda entwa yie sa ya pomuden ne yema hu enhia yenye yema hu hia ye ne yemfa nto yetim se insurance no encover bibia o obi ba hospital mrebi ekɔkɔgye ayi store aye hospital wɔkɔ no kɔgye malt no nom ye owie wontua no wɔse okuta insurance me pa chaw insurance enye bibia na insurance cover yemfa nhye yetiri mu saa na wokɔ na se doctor hwewa eno ne yesin se wobɛkɔ drugstore na wakɔka meba nitie ne anaso aho sesei ono de obeyi de wonim no de ama batakola ne benoma no na afie soro yade no ebi kura na enya aduro no de ma ne nye ho yade na akola ne yare afi wudi ni bedru hospital na ye too late intimi pa chow yemfa saa de wentu yetirim insurance no nye bibia na cover eba beboa yen de but nye bibia na cover intimi sere wo hospital na doctor chredro ma wa bomodian na de koto wai bomodian na koto yi wonru bebre wo insurance cover insurance en cover enu nti no mesere bomodian na de wa koto wa de na fa hwe wo ba no yenua ba konso so de dan na ache ase o se ni kunu eni ni sia se ya na ne ho aba o se first na nkente sa basisi ana se akoye sa anti no amanyi nsen ma mesra mi nua ba number 1 enye premature ejaculation no na e ko se infertility no me pa cho ebia wankasa wo problem ebia wankasa wo problem nti awo no emma na emo memfa nkohye se be ma no oni usia se ya na ne ho asane ni nti na onwo no because se be ma ni wusia na se ebia 2 minutes na ne ho sane na se sperm no very active na se sperm no ekwa definitely ebetimi fertilize kosua no se wonso ye fertile na se wutu kosua na sperm no se ye 2 minutes na se 1 minute kra na sex ni bedi a de ehia ne se sperms na etimi travel na akwa fertilize egg no enu ntinya premature ejaculation no na ekosi infertility no etimese se woni wukun ni nyina monko ayaresabia na kɔ na wukɔye wo hu nhwehwemu na be ma ne nso enye ne hu nhwehwemu na ye hu se ono ankasa no ne nkwamwa na ye sperms no na enhyeda nye active enye adwuma ana se wo oba ne nso na ebia wonso wo de no problem kakra aba ho na yenhu se ne ye beso anowai na enye ne premature way no na ekosi mesre pa ena yenua justice nso so no nso rashes itching ne tekrema so nyina yekuro ne honam nyina gugu rashes mesre rashes egu tekrema so enye normal candidiasis ya ye kan candidiasis ye oral candidiasis nso ho ye oral trash ho ne nyina wo ho a niema bi wo ho ye wa na nya unyehu se enye normal with you a ewo sentempa no kwa yare sabia e ma ye ntena niema bi ho ama ne nye kese rashes na gu tekrema so abegu honam dua enti wotifie wo ye den mesre ko hospital na doctor assess na won hyew afi ye bra ba konso ono so premature ejaculation na mesre wonso obekɔ ayaresabia na o se ama ne sorry we dey o se premature ejaculation me pa chow wonso obekɔ ayaresabia me bisa ne se wo fa aphrodisiac ni bi o se wa fa bi pen mesre sa nro ni nyina enye wo fa wo beye addicted to it a edru mre bia se wan fa sa aphrodisiac na wontimi ni wo ba enhia enche
naturally no nyankopon de ahoden na maye na kwa sesese ya no nuane ne fertilizer ne nubone ne edigugugu nuane ne so ntino te ahoden so nkakra nanso ne hia ne se obedidi ye di more fruit and vegetables beta cola ya ye tonton wutimi tobi na wo we be ma wo we a eboa ma wuntini ni mu biebie ye bibia ye kama nanso nye de bia na ba koto Chinese fo adro ni sa ayi ubedro ne adro ayi bi da ho na matotototo na ofa ebedu stage bi no ebekwa akofo how kese de abrew wo be ma na sorry ya na asanjo sorry ya na asanjo ba na wonti ase intime pacho let's stop the use of aphrodisiac so when you do mfie bi na say ne doctor na prescribe ma say we de wonfie de gise wonum bibia sa fine be na de youth no 20 years kura no akoto bibi no ofa na me komiko pro ba no umpra oba no oba de upra ne kura na say kuro ne beba ebe heal na emom wo de na ye long term effect yenua be ma ba kunso say ne be ma no shrinke na shrinke fon ne be ma me pacho ye infection when your STD be when treat STD na ye canon that's sexually transmitted diseases na say infections gonorrhea, syphilis, chlamydia, trichomonas vaginalis, odepua, white ni hwan na ye nyina ye nimu no vulva what hwan ni nyina ye STDs when treat ya wo ye be ma na wonya bi na when treat ya edidi mu a obi wo hwa ne be ma ni timi dwuma na ye kete afi onya ne normal size ni bi mtimi pa cho ye infection na ye sa o when your STD be a when treaty na wo de ahye wo hwan no na edidi mu a ewere wo sa no ntimi se kwa yaresabia why kwa yaresabia sister ba ko nso wo so onya miscarriage 6 months ni okọ hospital ma doctor ye ni obeye bia enso no ne yefun ya na eye kese me pa cho menu aba wo so wasan ko hospital me sere san kwa hospital because ebetimi aba say infection e na e cause sa nti san kwa hospital na doctor enhwe ni ye e ma officer wo say doctor say bibia anim nti bibia ni yefunu ni mu dia e na me dia me suspect say it may be an infection e na e cause sa dia nti ko na doctor enhwe Joe boy nso say ne mfe ni fasa no right side no eye ne ya Joe boy umpraye wanya accident bi wate ahwe ama ho aboho ni nyina endi mu dia mesre ansa na wo mfi ho ni fasa no ekọ unufu ase woni be ye wo ya no ehọ na wo se ye hwe organ ewo ho ye lungs no ewo ho ye liver no ekọ hye lungs na chi sa gallbladder ni nyina atoato so wo ho sa nti se ye wo ya na se ye wo ya na pain no radiate basro na se ekọ inside ne sa mesre ebia na wo lungs no how kakra ba ho anampo se wo mrebo na ye wo liver na ebia no how kakra ba ho ana wo gallbladder no ni nyina ewo ho bi nti mesre minti na ha enka se wo mrebo na ho aka ana se ni nyina no hwehwemu na ebe me ye hu nti mesre kwa yaresabia na doctor enhyew why na de ewo mu bia no doctor enyemaw afi ye papa ba ko so se wanya kuro bi kempro wo no na afini ekuro no enwuda papa wo se ye wasi kire test esiche na enimu sa enso me pa chow san akona koye fisade ba ko a ema ekuro enwu eye esiche yade obi owe esiche yade onya kuro eche ansa na ewu ana se bia wankasa no wo nipadua na ban no ekuro towa ebi eche ansa na ewu na senye sa ekuro afedie na wo san ka bibi se esisi ana heba na ade ye mesre heba no eye o nanso ebi wo ho ani aseptic technique no eni ho like septic enye aseptically no di niama nini enu nti no bibia no wafa na odi ato so eba se mekro ni nso be ye infected wan hwe ye be ye septic wound ai betimi edidi ase ye wonan wan hwe betimi edidi akoma ma wan hwe betwa wonan no enti mesre ko hospital na hospital doctor for show enti na fie mfa bibidro bia ntotototo so a enye hygienic na nkofo how bia amfa amrel enu nti aha ene ye de yensem bisa ne nyina emu aye no ebesi na wotwe sende ne de sedem di kankan memom na meto ama na wafre na wayi ano enu nti dwumadi a wasogusu a wutie eye ahenkan ya pomudi mre dwumadi a edibre ofia da bia bra donko aba pounds meduasa de kosi se no mienu bebo pounds meduasa me amedi dwumadi ehu chia me media ne radio nurse Awurabena me mobile number no eye 05468273 290546827329 na mekoso aka etie say we ya dwumakuo bi mo ya sorry school bi na se mo pese ye ne mo be kasa che health education wo betimi afresh ana mbe ya mebobọ ye ye beba wo frɛ ye ba bia se ye mra ne ye ne asori for me kasa school for me kasa dwumakuo bi me kasa emfa ya pomuden ho a ye beba na ye ne mo aba be kasa ye nua be man so obo a ye de enko aba fontintan so ne dia ene nana atopahin ono ano san e produce me en
ene afen so se upe meat pie wedding cake birthday cake and number na 0546827329 meat pie no say program bi na per order ni nyina obetimi e de aba ye be ye e de amount ye wedding cake o den ni nyina no radio nurse Awurabena meye ni nyina e de amount me da se pa ye de dwumadie no esi bye bye.